warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Innas malikin nas ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Manir rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kak, ispun tanwin ketemu kaf, hukum bacaannya apa? Tanwin ketemu kaf. Ikfa. Ikfa artinya samar. Warizqun ditahan dua harokat. Warizqun karim. Warizqun